Yamir talifusa ni omasia ba Kristo Yesu. Ya dae data osisi sitobali lala ke raera ba huhuo ba pongini amoni ni falua ba zi dobla lima ba si feledua dua ngahene a dobla rua ba zi bongi. Ya iya ni hala mori bazura miha fazalima nga wasara irugi efa tuhonia ya iya da no tubu razo sangatule. Databaso miha lima nga wasara irugi efa. Bayauga Betilehema eferata no asa abelo ide drauga baba madoro ya uga baba nua zalawa baba doyuda ena baba kheusa yotarai khegu samesa si moisa matere iraono gizaraeli me fena sa Britania ba gete fena si bai saai adreva ilulu ira irugi luo no madono zo ono adre ba irugi mangabuli nivania sitosai adre ave draono gizeraeli badal dania so ia ba ikubaloi dania ira fa abelo Yehova ba abelonia ba badelo balanginia Yehova sino ebua sibai ba tobali sahono ira sebua sadania ia irugi babodrege dane wa asalawania. Bayaya dania wa atule. Nola sawa daneda da wa Asiria. Namui bakheda bada fitu tabe saniba ya ira kubalo biri-biri bada walu zalawa. Drege da da romailo walangi. Yami ira talifu sefefu meno mopalo baloi ita. Famigu no mamaana. Babongi andre, babongi ni amoni bafalucha ita wawatede, fefu ita. Noso musotede, noso wawatede, meni dena adre, noso ia. Berbaw masilo walangi na sigulidane adre, le olifu ita. Hadia yazino ifalwa Yehova, berme le irai olifu Yehova, puulinia, babange fae, babange heli, baba bangorifi ni hafefu. Adre babuwa dede bakhe Yesu Keriso sitohare sinosoba gotalwada ba wabaya mifefu Yahovu. Salom. Yami ratalifuse bazido numale no irai utune khedahana ba bazido la lima pawasi feledrua mufalwa ba nunufadru. Ba lefatiba na ufuli u botoki ba dededa va sotelu la gera era ya da berme mufadu sitede va bazido la lima posifile ba de tupu Yesu la erai ya da va eneva wa no ofena Yohane tupu ba molodra sagatua bazido la lima pawasione ba de tupu Yohane adre dania enebawa efada ba inete ba atubu Yesu. Si fakay ba tanggal 25 bersosoza nofu. Hana ba 25 kheda ba daneniha. Bahana ba Katolik ba heba misiefo 24 malam. Ya mira ama ina iratalifo sefefu muguna upakaiwa. Vasidruhunia si fabunia ya da tradisi. Ba Eropa ni fotei tanggal 25 bayeda na iberege ogemi bazi tanggal 24. Ada ba Eropa na bakheda ba khatulistiwadre bada te berege ngalwosi boho yeda ba ginete ba balisa dalubongi babina danyata eraia 25. Na bakhera ogemi bazi tanggal 24 no la eraia 25. Nah, jadi ira misionaris simi badaneniha la molo ginete ba kheda ba daerah khatulistiwa sedangkan badan nebe la zi tanggal 24 tradisi Eropa. Nah, 25 adre kay banogay la falua ya yonaray ngautusi 2 baginete paus Telesphorus me yonogay dania baginete ba malua fanufadru ya iya ba zi 25 posifele 2. Bateramo ribada
Nogi famaduhu hana ba la ovasaini zi 25 po si Feledrare baba madua ba Yesu Keriso adre ya ia zi duhu haga na sikulidana tenga luo. Tenga hadia ber meso zi toele tradisi ba Roma ba Jerman ba banahia tanda ba Eropa ba 25 pawadre la futei natalis sol infecti. Aya da bagi netu da tubuh khera dewa matahari. Bai de na lawa gereja meloda va tenga da ziduhu haga dewa matahari no Yesu Keriso sang mae ba Matayo fazawalu nga ba Feledrare ya odo haga na siguridana dozi solo ya o lemo baba bazo kami so sa ikhnya haga baba auri. Ia dae ya mi ira telefuse fefu moguna taila hadia za lua metefa ele va atohare mesiad. Si fafana fama ele mi khadre moguna taila va alua da me ngautu siwalu. Fana Keriso ba daya baginete ba mater razo Yotamo fama Hiskia ba Yehuda. Hadia za lua meloda. Razo Yotamo adre ba no razo sangero ge Yehova. Ifo sumangelo bal ngibo. Leba dedera baba nolo sinumana wida maneza lua. Le la tolo zile sedroro. La fuyu hukusatula. Da eza lua bagi nete razo Yotamo. Baba ginete da te fakau si druhu no nobo banua. Te fakau. Me drama ne me no soga me taua soroi soibe ya ia da soroi garamo ba talifusera gina ia moroba mafita na yu ya ia da soi rono Gizraeli ya ia da nyamela sub niha Yehuda. Na me drama ne me razo Yotamo adre. Na hegoi amania razo Ahasi fatua le Yotamo. Le fadu de dera batolo salovalangi mesoze de na manubo yaira. Hadia ni laurai. Hena ifangilama ira hena bi Yesaya sama ile Yesaya bahe mi khadre ena bui manetena basoibe bale fadu de dera. La adre I vatolosa ba naveraniha. Manetena ira baba abele soibe baba abele razobe. Ya ia da la adre vatolosa kherazo Asur ma Asiria. Bahadia lua-lua. Bermeno itolo ira razo Asiria. Ba lua-lua gei. Ba labua beo ma upeti ke razo Asiria. Atule dania ba bagina te Hiskia. Itadai ke ifalua ba mohoni. Leibe beo. Leibe upeti ke razo Asiria. Ba irege dania mufenu razo Asiria isuwe Yehuda ba bermelabe ebe de dera Yehova irege dani hadia zalua tebai atua I rasaradadu Asiria ba Yerusalema hadia izalua gena ira tanga Yehova irege irasaradadu gena fege bu auri da zalua. Na ira amai na ira telefuse fefu bagina teva mater Yotamo adre ba Yerusalema. Mela eroge Yehova. Mele fadu de dera vatolosania. Me baginete te fakau no nobo banua. Baginete le atu le huku. Ba baginete da egoi. Mama ele miha adre. Hadia ni fa ele nia. Ifa ele ba atohare Mesia. Tenga ba Yerusalema. Ezo I ba Bethlehem. Ia dai da tau sisi. Si fafana, ya ia da Bethlehem. Elua Bethlehem, asese loge Bethlehem ma Eferata. Elua Bethlehem si dunia ia da omo si fahana balazo. Bahiza no banua side ide dai. Matofulu kilo ionarai nina banua ba Yehuda ya ia Yerusalema. Ba Bethlehem adre hadeni ilada bada te faile bada tupu Mesia bada tupu Yesu
ba te opaha agoi va ba Betlehem adre hewa ena wanwa side ide babada agoi tubu babada la bayoi ni Davido tobali razo trono Israeli. Ba natau sisiyo na sa ba Betlehem adre badagi tubu Beniami babadagi lako dania Rachela badala lako ia ba panua Betlehem. Hadese denamua badaigoy ba Betlehem tubu Yesu edana te faduhu ya mi iratalifu sefefu va Mesia adre no moroi ba mau Davido. Dazi fufuna na iwae ba Betlehem tubu zangorifia dre Mesia. Te fadu va moroi ba mau Davido tubu Mesia. Ba sidua va ve amu Yesu ba gulidane ba ide ia. Tubu ya ba panwa side ide. Tubu ya ba kadra na tafagidania ba Luka fazadua. Ba tenga hada la lele ya wabaluha. Tenga ba istana, tenga ba Yerusalema. Hadia latar belakang kino, me ternyata ba Yerusalema irarazo bada no sangero ke Yehova, bahiza ba masilo walangi I obini na hiya vanua side ide moroi banga ete David. Natafagi ba ayat 2. Mo makaita ba buuli ba atohare Mesia ba ihedrege bada va bada dania irege mangabuli zito sai adra hade gelwaha mangabuli zito sai yami ira ama ina ira telfu safe fumuguna wa taila hade zifaluha trono Israeli bahegoi ni Yehuda irano Israeli si fulumado ni futete Israel utara ba moguna taila va soidae me de fifitungau tu adowla rua fona keriso te duduk irege lehade irai sosa ai sabua soi ba Israel utara dan ia na tarongo bagina te Yesu ya irade ya ia ni futete dava Samaria sinofaruka fakheyo sa ai ba bangowalo hanihaza makiko ya ira ya ia Asiria nomike Asur ifakiko soida na irege no tekiko na uimozavili no novo banua ba ifada Yehuda hade gizalua ke Yehuda de fili mangotu avlunga fla fitu funa keriso te duduga ge Yerusalema ba te oloi banua adra ave razonia bapabeli latibo bapabeli haniaza malwada razo pabeli ni ilada saya ia zotei nebu kanesa na no te tibo bapabeli no te duduga soi drono Israeli ba mafitana yo ba iwa dania nano mangabuli zito sai adre sangabuli moroi ba Yerusalem adre moroi bapabeli adre bahadeza lua nano mangabuli zito sai adre bafaluha dania vangorifi bahiza hadeza lua inete khlobalangi te falua dania buuli dae ya da bagi nete ba atohare Yesu lima ngautu fahe abutera aifada ya dae ba ayat telu irugi efa bahada ni duna bada iduna hadia dani apa tujuan tuhare Mesiad ifa dua bada ba ayat telu irugi efa ba Mesiad ba tuhare ia ya yadre no kubalo siseki mai ia babo kubaloi banuania na hade gelwa hade idana te opahava Mesia sino kubalo adre no sodorog tenga simane razo bagi nete ahasi bama yotamo no samaeri ibelege vaurinia babodorog nia sato
no sangorudu tenga sama bali. Ba no sama dehe tenga sanga asoge fuh. Mesia adre sino kubalo ba tenga sama kau. Leifa kau no nobo banua. Tenga sama bukaisi ba sama zavili tenga. Hadia i no sangoruduga ba tenga solulu o nobo banua badanganudu. Simane sa lua ba khedra razo-razo trono Israeli lono. Dagi lua hasi fufuna na iwae moi ia ikubaloi banuania. Jadi tenga sa simane biri-biri sile kubalo. Sosa ezololo hetanga, soza nuturulala, sozo doroge, sozo pelege, na so zamakiko. Dazi fufuna. Si dua forma si telu, ifa dua baya titelu iruge fadre va si tohare adre Mesia, noya ia gupu va atule. Damai sejahtera, iwa bada bahasa Ibrani, Shalom. Ba ya ia gizolawa udu, tertede megeno asur, ba mahadaya manusoy tanebe. Hade gelwa haday. So nga vale gelwaha, vaya ia gupu Shalom ba solawa udu. Si fafana, ilwaha Shalom adre, baya da aheta baba makau, aheta barepava. Lepas dari penderitaan dan lepas dari penjajahan. Dari fafana nalawa Shalom. Si dua, aheta balofo, mobuadane, faluha damai sejahtera, te benehi nga balezokuna ba nono bobanua. Dari luah Shalom. Si telu, aheta bagametau, nga valo hada ia managametau aheta, dari ni fotoi Shalom. Aheta ba maaifa ba bukh. Dehe. La fotei da egoi Shalom. Ba alua hukusatule. Tenga si mane zalo bagi nete ahasi ba ma bagi nete yotamo. Wa leibe de dera ba matune huhuola kapanua, huhuone sinumana, ba lela falua hukusatule masadele. Ba si afuria elwa Shalom. Yaya da faluha wa aurisiduhu. Ma faluha wangorifi. Dao dani wa atohare Mesia natafagi ba ayati si telu irugi ayati efa. Ya dae moroi ba gango sisiladre. Hade rahu-rahu. Moroi ba Micha fazalima nga basara irugi fadre. So telu zile rahu-rahunya. Kesimpulan. Si fefena berba o masilo balangi. Ba ada le ilulu panuania baba ate kiko. Le ilulu baba makao. Le ilulu baba ngarengar. Ada dania te faele va atohare zangorifiat. Ba si dua va fangefa ba fangorifi soroi lo balangi. Ifalua molo somasia. Tenga molo gutoniha. Ba ihalo lala bang ide ba panua si de ide, ba nahia fa anumana, tenga ba istana. Dao lalaki raera, dao dede lo balangi, ba bangorifi. Ada dan yang natafahela ba zurabaulo ba panobilifi, ba iwa ba yaya sino nga lo balangi, ba iheta kanya dao tobali ihalo nga iuniha, bahkan tobali si mane sabuyo. Dao lala bang ide. Ba si telu rahu-rahu, daya da va ohita de lo balangi. Ve amoy bagulidan da bakhazoy ta Yesu Kristo ve astohare mesiadre. Baya da babo kubaloy banwania, baba bang asoga fangefa fa atule ba fa ohahau de. Shalom. Da rahu-rahu. Ya dae angerenua. Raama ina iratalifu sefefu, hadezi nangya angerenuada ba pongini amoni moroi ba perehuare. Hadia iya, si fufena ya da va berba o masilo balangi ba faluha ita buah dede.
sukacita besar. Ba tengai buah dede bermenomena Argentina ba Piala Dunia. Na itertede ma ifuda ba asese me inete alua pertandingan ba Qatar ba sosoba Jakarta za malua Natal hewa inete adfena sa ba sodanya komen la be balasan kana madafadrita beri be amadafadrita Natal ita ba ibe balasan pa pereta le molalaga wahe bere so pertandingan final kota luara Argentina foma Perancis. Wawa dede bere bola kaki. Ewa ai ano fula ezo za bele o wawa dede da ia dae. Hade so wawa tede ita meno tubu Yesu. Bama masih dazo dominasi wawa dede menomena Argentina tera-tera bazo unggul ke Argentina selama. Tenga berda. Wawa dede tenga gibere menofaluka ita nga balo hobu maharazaki balalaba auri. Na mobuadane isedra faka sebua laku gale-gale ba mahade ya mano. Na si sekolah tama sekolah wawa dede kita ba mangovalu matubu rauno bahade ya mano. Tenga sebatas da wawa dede baban nufatu. Hadiai wawa dede bermenide na adre notohare ya ia razo sangat tule faudu ba duho matema pong ini amonia khada ba ben kape wa notohare razo sangat tule adra berda menotubu razo sangat tule adra bahadia zifaluha ita. No aheta ita moroi bazo kami. Razo sangat tuler no iheta ita baba arai-rayo. Tera-tera na tao gatao sisiyo dania wa no iheli ita isasay ita bahore moroi baba amate baba bemosonya moroi bang ezimat. Faatohare razo sangat tuler. No iheta ita banga valaga metao si faluka balalaba ori seromah. He bagi nete si numalo ba medro mana na itertede da bagi nete si so mifuna. O yang valaga metao bahiza baba atohare Yesu Keriso niterda tede ba pong ini amoniare valemo kuna atau ita ber me no iheta ita banga vala gametao. Immanueli aveda lovalai. Bafa atohare razo sangat tuler. Ya ia zanga aro tede da baba nutena. Kokoh dalam pengharapan. Hena o yang avalewan adraike. Nowa mekino hena so gametau. Hena o yang avale va makau. Sedena faluka ba lemo guna atau ita meso Yesu sangat tuler. Meso Yesu sino ubu wa ohaw dede salom. Si telu, sinangeta renusi wa razo sangat tuler no iheta ita moriba so kami. Hada gelwa hada muguna to bali ang renwada da ya ia da wa menofaluka ita ke Yesu no aheta ita bazo kami adre boiter lala zo kami. Ter lala bo ya ia lala sidhu adre Yesu Keriso. Ba Yohane faza fele nga ba aywa Yesu ya odo lala ya odo ba aduhu ya odo ba auri lesodrugi ama sila manere ya o dani wane khada adre berda boiter lala bo tenga lala sabila basamila sidruhu tenga lala safenu fapinisa tede tenga lala fayawasa tenga lala famakawavu tenga lala famakiko, falimosa, tenga lala fanaga, forrabu, korupsi bahadaya dan nebe, tenga. Hadiai, bermeno iheta ita bazo kami, tater lala hagadre, lala satule, lala sohauhau. Lala satule lala sidruhu, da ini tereda. Lala vanuriega turia somusodede,
tenga turia baba makiko, lala baba ni baga faate kiko, ba lala va maema hobu-hobu bangkulidana. Lala ya ada jalan menjadi berkat bagi dunia ini. Dao zito bali angerenua, muriba pong ini amoniere, ba tatuna tafana huhoda sae, basi mana sito ele, ta halo ba mo he moribang kamakaita he moriba kang osisila mikino, bahegoy esi ba matefa, ba noizaray ni mikino ba kang erenua, muguna tafa-tefa da, ba si afuria fodruhe, ba avena ni tana badada. Ni tana badada, ya bazura miha fazalima nga watelua. Aywa bada dania so iya, ba ikubaloi dania ira faabele Yehova faabele nia. Da ebe dededa ba vanerla lave koli bazi duang ahena dobla telu ber menosoku balosi dua dre ya iya zo aya ita Yesus Kristo. Trike ded va motoki ba ded la lage raera ba wabaya mifefu ya hobu ba nunu fadru dobla 5 Desember duang ahena dobla rua ba ya hobu kei va maudraga de fisiboho sara Januari duang ahena dobla telu ya hobu fefu. Shalom.